Kamaráti, kamarátky z Rotvins, my sa hlasíme po 4 rokov nečinnosti. Sme mali dovolenku a tu je Roman. Pozrite na Romana, on... Roman proaktívne odšťavuje džus. Prečo tu nebude svetlo? Dobre, čiže aha, máme juicing party, kamaráti. Kicsoda. Čo? Ez a odšťavovač bácsi, és itt van az a télapó, kész a juice produkt. Magyar Televízió bemutatja a Juicing című műsort. Itt van budapesti, miskolci és másképpen is Gönci. Gönci és még egy... Dobre, a teraz preklad po slovensky. Kde bolo? Tam bolo... Aha, vieš čo spravíme? No aha, máme svetlo. Čiže začneme znova. Nejak málo džusu vyšlo z toho. Romanko. Kamaráti, kamarátky, my sa hlasíme z Rotvins po 4 rokoch nečinnosti. My stále žijeme a stále odšťavujeme, stále sme veselí, šťastní a robíme juicing party u Ondreja. No, nie? Povedz. Áno. Deti rastú. My sme takí strašne smutní. Psíkovia už sú vegetariáni. Máme aha, manga. Máme tu veľmi smutnú náladu. Ale nežartuj. No, čiže... Dneska sme to upgradeli, tu juicing party. Sme si dali aj pizzu. Ale ináč... Všetko funguje, jak má. Sme smutní. Takže kamaráti, juicujte, šťavujte, tešte sa. A buďte takí zdraví ako my. No Romanko, čo nám ešte povieš? Na čo? Som smutný. Ale... Strani sa. Máme odšťav... Máme svetlo, všetko máme. Romanko, aký to je džus? Aha, neviem. Mrkva, cvikla, ďumbel. Klasika. Dobre, no. Taký na smútok. Dobre, na smútok. Ešte na záver dáme maďarský rap.